Lino shango la Afurika Tshipembe lo livhana na khaedu dzi sina vhukono. Matshiloni a namusi vhadzulapo vha lino shango vho vhuswa nga luṱa lwa vhuna lwa u tsimiwa mudagasi nga vhupo nga u sielisana. Preisidennde Vho-Cyril Ramaphosa vho swiela Preisidennde wa shango la Western Sahara Vho Gali vha dikumedza uri lino shango ḽi ḓo bvela phanḓa na u tikedza shango la Western Sahara. Nga nnḓa zwenezwo Preisidennde Vho Ramaphosa vha ri naho lino shango ḽi si ḽone ḽi ḽoṱhe ḽine ḽa khou ṱangana na thaidzo dza mudagasi, fhedzi vha ri muvhuso u khou ita zwoṱhe zwine wa nga kona zwone u itela u ḓisa tshanduko siani ḽa khaedu dzenedzi. We are working very hard on our own energy reforms, and we're working hard to lessen and finally eliminate the load shedding that South Africans have been subjected to. We're fully aware that this has brought a lot of hardship to the lives of our people, but at the same time has had a negative impact on our economy. Mafhungo hapo la fano hayani le Preisidennde valiswaswara ndi la tshiṱereke tsha vhashumi vha Transnet. We are concerned about the Transnet strike because Transnet is really the artery, the main artery of our economy, and the stoppage of work at Transnet impacts negatively on all sectors of our economy, and a continued strike could threaten jobs not only in Transnet but right across a number of sectors. Musi zwo ḓiralo Preisidennde vha kha ḓi tou vhuya madaloni Saudi Arabia u ṱoḓa thikhedzo ya vhubindudzi. Vha ri shango la Saudi Arabia ḽo ṱahisa mafhungo a u tshimbidzwa dzithundu vhuimangalavha lino shango vha ri muvhuso u ḓo dzhia vhukando. Mashango manzhi a lino dzhango la Afurika a shumisa vhuimangalavha lino shango na vhukavha mabufho u itela u ṱunḓa khathihi na u vhambedzela nnḓa zwithu mashangoni a nnḓa.